U svetu rastućeg nasilja obeležava se i Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Ono što smo nekada mislili da se dešava samo drugima, sada je svakodnevno i na našim naslovnim stranama. Propisi postoje, ali koliko se i kako sprovode i ko štiti našu decu i od drugih i od nas samih? Propisima je predviđeno da zdravstvo, sudstvo, socijalna zaštita, školstvo i policija usko sarađuju u oblasti zaštite dece. Vrlo često te saradnje nema i dobri protokoli se ne primenjuju, kažu stručnjaci. U svakoj od ovih oblasti trebalo bi da funkcionišu timovi stručnjaka za zaštitu dece. Imali smo primjere u zdravstvu, u zdravstvenim ustanovama da nemamo formirane timove. Znači, ako ima neko potrebu iz Centra za socijalni rad da razmeni informaciju sa zdravstvom, nije u mogućnosti, mi nemamo ni formiran tim. On znači nema adresu kojoj da se obrati. Osim sprovođenja procedura, trebalo bi usavršiti i postojeće zakone. Uskoro će izmenama porodičnog zakona biti zabranjeno fizički kažnjavati dete. Biće poboljšano i kontrolisanje sprovođenja sudskih presuda koje bi trebalo da zaštite ugrožene. Sada je situacija ovako. Sud izrekne takvu meru, niko ne prati, niko ne podržava, niko ne reaguje dalje i sad se ta mera dalje krši. Način praćenja i obaveze suda i organa starateljstva, Centra za socijalni rad u tome su jako značajne i to ćemo kroz ove izmene i dopune porodičnog zakona pojačati. Ako ne žele u policiju ili kod nekoga koga poznaju, deca mogu da prijave zlostavljanje na besplatnu dečiju SOS liniju koja radi 24 časa svakog dana u godini. Pozvali smo njihov broj telefona 0800 123 456 i proverili šta im otežava rad. Sa kojim problemima se najčešće susrećete u funkcionisanju? Samo jedan, najviše dva telefonska savjetnika mogu da odgovore na masu poziva, što znači da ćete najčešće, ako pozovete dečju liniju Srbije, dobiti obaveštenje da je trenutno nemoguće razgovarati jer su svi operateri zauzeti, odnosno država koja nas finansira mogla da izdvoji sredstva samo za jednog telefonskog savjetnika u smeni. Da bi prijavili nasilje, najmlađi prvo moraju da nauče da ga prepoznaju. Za to su u sistemu obrazovanja od pre 8 godina od kada postoji protokol za prosvetu zaduženi učitelji i nastavnici. Deca nisu dovoljno informisana, najpre te informacije ne dobijaju dovoljno u školi. 11 predmeta je propisano protokolom. Apsolutno svaki nastavnik može da pronađe način da mu unese kao nastavnu jedinicu. Onaj ko primeti da je dete zlostavljano, po zakonu je obavezan da to prijavi, a nadležni na prijavu moraju da reaguju najkasnije u roku od 72 sata.